Asiphinde ke sinibingelele sinamukele amaswahla amahle ke ehlelweni Sive siyatfutfuka luhlelo lolu lokukhulumisa ke indzaba yentuthuko lento ekakade inkundleni live la kaNgwane njengoba ke sathi amaswahla akithi ukuthi sina 59 wetinkhundla inhloso yalo hlelo kuvakashela inkundla ngenkundla siyobuka ukuthi ingabe uhulumende kukhona iniveleleka kwendako lokuthuthukisa impilo yesive semaswati njengoba ke nehlelo lusho ukuthi Sive siyatfutfuka akusho mina amaswahla amahle masithi ke Sive siyatfutfuka sesiyibonile intuthuko etinkundleni ke letingemashumi ke lamabili nakubili lesivakashele kusukela licalile lo hlelo intuthuko leyahlukahlukene kungako nalamuhla ke sibuyile la kodwa ke ngathemba amaswahla ayatibuta ukuthi celeni kwakho ngubani Mr Perez lo hamba naye namuhla ngomlingani wethu lomusha lona amaswahla amahle ngubanenhle wakasimelane sithi nje asimethule kahle namuhla la ehlelweni utaba ingcenye yalo hlelo lisachubeka ikakhulu kati ke sinenkolelo ukuthi masiletha ke nebantu labasha kulolu hlelo batawukhona nebantu labasha kulandzelela nekubona ukuthi nanabo kufanele ke batimbanza kanye ke tindzabeni tentuthuko lento ekakhona ke tinkundleni banenhle angikubingelele thathe wethu nguphe ithuba lekuvusela emaswati. Ngiyabonga kungemukela Mr Perez. Libito lami njengoba bekashito Mr Perez ngibanenhle ngwakathimelane ngijabula kakhulu Mr Perez kuba ingcenye yale hlelo lelihle kangaka. Bengisolo ngilibukela Mr Perez lona leli hlelo lengilibonile ukuthi it has been going on for about 22 weeks. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngibe ingcenye nyalo ngiyayibona i-development leyendeka kukhona la Sive. No kuhle kakhulu banenhle namuhla sivakashele ke inkundla leselibonjeni banenhle inkundla yaseMhlume lekuyinkundla yes23 sivakashela kuyobuka ukuthi kwendekane njengoba ngivedile amaswahla amahle kulolu hlelo sikhombisa lamaswati ukuthi kukhona nivele uhulumende lakakwendako enkundleni ngenkundla njengoba sathi ukuthi ama administrative processes and systems ahulumende wasethaphe ke le etenkundleni la kuhleli khona lamaswati nakhona inhloso ukuthi lolu sito lushesheke lufike thudane noma ke lufike ke masinya la kuhleli khona ke labantu namuhla sikhuluma ngaMhlume inkundla lelena ke libonjeni edolobheni noma ke endzaweni yaseMhlume kanti ke ilunga leParliament nguVictor Malambe indvuna yenkundla ngubaba Morris Dlamini inkundla yaseMhlumeni inkundla yaseMhlume ke inkundla lena abantu ke labathi inkulungwane letilishumi nakunye 11,000 le kwenta ukuthi ibe inkundla lede ke abantu kakhulu noma masicathanisa naletinye sibonile inkundla letinabo 20,000 people 25,000 people lokwenda nalokuthi sinake ukuthi uhulumende imali ke uyiallocate ke ayabe ke kangakanani kanti ke Mhlume uphinze ke abe nemiphakathi lesikhombisa lokufaka ebikhathi ke bothamba okhulu Vuvulane Mhlume bosimunye nje kubala leyo ke lemibalo kanti ke sitawuphinze sinake ukuthi eMhlume kunale nkampani lenkulu lemake shukela banehle abantu bakhona ke badiphilisa ke ngalokuthi basebenze lapha ke eMhlume bathole ke nema opportunities ekucala ke ama business noma ke ba subcontract lokuyenta ukuthi kube ibe inkundla ke lenako lokubonakala ngazuthi ke ayikasaleli ke kakhulu ke emuva kanti ke angathi ukuthi masibuka imali banenhle uhulumende lakayifakile la singakangeni kule misebenzi ngabe uhulumende ufaka imali lengakanani. Well uhulumende ngekuhamba kwethu thine Mr Perez sibuka lenkundla yakhona eMhlume sibonile ukuthi uhulumende ufake imali lelinganiselwa ku 15 million le mali leyo isite kwakhena imithoyi le 179 yakhona le enkundleni yaseMhlume lemthoyi leyo Mr Perez ngekubona kwami isite Sive ukuthi sikhona sihlale sihlandekile emakhaya sikhona ukusebenzisa lemithoyi futhi isite ema homestead la 159 Mr Perez lama homestead lawo kuphume abantu bakhona ekusebathola imisebenzi nakwakhiwa yona lemithoyi kanti ke njengoba sisho le mali ngo15.2 million lakayikhiphile uhulumende singafisa ke kwathi nekubona ukuthi ingabe iyephi leminye siyathi ke lokuthi ikhona imali lengenile ke emabhlohweni yangena ke etikolweni yangena ke nakwakhiwa ke kwemahola kodwa ke kungaba kuhle lokuthi emaswati atibonele asingene ke ehlelweni. Njengoba sekuvediwe ukuthi lenkundla yaseMhlume inesivele sibalelwa etinkulungwaneni letilishumi nakunye 11,000 inemiphakathi lesikhombisa kwakumafucula Simunye Thabangulu Mhlume Tshaneni Vuvulane newaseThambokhulu imali uhulumende lasekele ngayo lenkundla yaseMhlume ibalelwa etikithini letilishumi nesihlanu nengcenye 15.2 million emalangeni lekusamba semali lesetshenziswe ekwakhiweni kwemahhola lamabili lokulusoti high school hall lelibite imali lengu 1.8 million kanye nalo lihhola laseMhlume high school lelabita imali lengu 3.6 million. Lenye yale samba isetshenziswe ekusekeleni tinhlangano letintathu letingaphansi kwalenkundla. Leto tinhlangano tifaka ekhatsi impilo yetfu sonke multipurpose cooperative society lekuyinhlangano yakumafucula leyathengelwa sigulumba lesihambisana nencola likhuba nelidensa
lokwabita uhulumende imali lebalelwa ku-840,000. Inhlangano iZamampilo Savings and Cooperative Society yona leyazuza kuthengelwa ibhasi lengu-35 seater ngemali lengu-1.1 million ngelusito lwesikhwama sekuthuthukisa tifundza, i-RDF. Le nkhundla iphinzi yayisebenzisa ekusekeleni takhiwo tetikolo kubala lokumbalwa. Kuyavela ukuthi inkampani legaya shukela, i-Royal Eswatini Sugar Corporation, i-RES, leyakhelene nale nkhundla yona ihlabe ngesigozwana takhamiti tesigodi sasentsakeni ngekusifakela emabhoholi ngemali lesabalele. Lokhu sikhuluma nje lesive sasentsakeni sesinatha emanti lahlobile asisabangisani nemfuyo njengoba bekwenteka etikhatsini lesendlulile. Sikolo lesikhulu lesisesimunye, Lusoti High School, sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa lihola lelibite imali lengu-1.8 million lelakhiwe nakucala umnyaka wa 2021 January laseliphela ngenyanga ya December 2021. Sivele sesizuza kulo lokhu sikhuluma sibalelwa etinkulungwaneni letintsatfu 3000. Lokwakhiwa kwaleli hola, Lusoti, kungulomunye wemkhankaso wahulumende wekuthi akhiwe cishe kuyo yonke imiphakathi yekuleli. Kude kuthi kubanjelwe imihlangano yemimango leyahlukahlukene, phindze futhi kwakhiwe nenzunzo ngawo. Bukhulu balinye luhola libalelwa ekutheni limumathe bamfu lokungenani labangemakhulu lamane nemashumi lasihlanu 450. Ngekusho kwasihlalo welikomidi lesikolo, make baphelele Dlamini uLasihlongonyane, uthi bona njengesikolo lesiphakeme saseLusoti litoba sita kakhulu nasekubhaliseni luhlolo lwabantwana njengoba uthi sidingo salo besilikhulu impela. Phambilini sibene bumadima kakhulu ngoba bowukhanza ukuthi bantwana abanyendi kakhulu sigcine sibabhalisa emaklasini banekumelana ukuthi kuphele loyo lababhalako bacede kuphindze kungene labanye nekuthi ke mhlawumbe ema-functions lokhanze kusayendeka la sikolweni asendelwa enzaweni lencane kakhulu lengangeliklasi. Lokho ke bekusenda ukuthi vele sitikhanze leminye imisebenzi siyicedza ngesikhathi lesesisithe kanzi nyalo lokhu kunaleli hola siyakhona ukuthi konke sikushwamba kanye sikwende enzawonye. Ngakulokunye make baphelele Dlamini uLasihlongonyane uthumisa kakhulu umsebenzi wahulumende ngaleli hola. Uvete ukuthi lenye ingcinamba lesikole sakhe lesibhekene nayo kweswelakala kwato tindlu tekuhlala bothishela. Uthi bothishela laba-15 bahlala ngaphandle kwalesikolo bacashe tindlu enkampanini. Lisekela lemphathisikolo eLusoti High School, umnumzane Sibusiso Mamba wendlulisa kubonga lokukhulu kuhulumende ngekubambisana basikolo ikakhulu ngalo leli hola. Uthi esikhathini lesendlulile bebakade babhalisa abantwana lihlolo ngeticheme. Ngicela kwendlulisa kubonga sisikolo Lusoti High School etiko letemfundvo ku micro projects kubatali RDF kanye nalamakontraki lasakhele lesakhiwo lesi. Siyajabula kakhulu ke sisikolo Lusoti High School ngaleli hola lethu lelisha. Esikhathini lesendlulile besiya ebantwana sibafake emaklasini bokhanza ukuthi kulesinye isikhathi kufuna lelinye leklasi sisheshe selivalise ukuze sitokhona ukubhalisa i-exam ya form 3 na form 5. Kodwa ngoba sekunanasakhiwo lesesikhona lesila emva kwami sekulula bonke labantwana bayenela lapha. I-capacity nje yaleli hola nasibafakile sisebenzisa ama-specifications a-exams cancel kungena abantwana labangu-110. Lokho sekwenta ukuthi kube lula ukuthi bonke abantwana bangene lapha eholeni babhale khona i-exam. Umnumzane Sibusiso Mamba uvete ukuthi ingcinamba lenkulu labhekene nayo basikolo yindzaba yekweswelakala kwetindlu tabothishela. Uveta ukuthi bothishela laba-15 bahlala ngaphandle. Uthi leto letikhona letisikhombisa tato tisesimeni lesikahle bese kuthi letisikhombisa tisesimeni lesikabi kwathiwa atisaletibhidlitwa. Uvete ukuthi lesikolo sakhe senda kahle impela ngaseluhlolweni lwavelonke. Lapho sinenkinga lenkulu emsakadi ngetindlu tabothishela. Tindlu lesinato la sina 7 wetindlu leti good condition la kuhlala khona bothishela. Bese sesiba nalomnye 7 wetindlu le hulumende wathi khonde makadzeni ukuthi atisalungele ukuthi dingahlala umuntu. Kepha ngenhlupheko lesinayo solo bothishela bayasebenzisa leti tindlu. Bese sekuba nalaba ngu-15 ke bothishela labahlala etindlini tenkampani. Inkampani ke iyabacharge labothishela labo at commercial rate.
iba-charge nje ukuthi bayarenta bantu phaca. Lesikolo lesikhulu uMhlume High School sizuze kakhulu kuhulumende ngekwakhelwa nali lihola ngemali lebalelwa ku-3.6 million seyiyonke. Umlandvo waleli hola uthi laqala kwakhiwa batali lapho bacokelela imali lengu-2 million, kodwa ngekuba kudze kwendlela hulumende wase ufaka imali lengu-1.6 million kulicedzela. Lokwakhiwa kwaleli holo kulesikolo lesiphakeme saseMhlume kungulomunye wemkhankaso wahulumende wekuthi akhiwe cishe kuyo yonke imiphakathi yakuleli. Kude kuthi kubanjelwe imihlangano yemimango leyehlukahlukene, phindze futhi kwakhiwe nenzuzo ngawo. Bukhulu balinye lihola bobalelwa ekutheni limumathe bamfu lokungenani labengemakhulu lamane nemashumi lasihlanu 450. Thishelanhloko walesikolo lesikhulu saseMhlume High School, umnumzane Siphosini Mazibuko, uthi bona njengesikolo balisebenzisa kakhulu nasekubhaliseni lona luhlolo lwabantwana, njengobe uthi isidingo salo besilikhulu impela njengobe uthi baqala kubhalisa luhlolo kulo ngeminyaka wa-2019. So mawucabanga nje ihola from here utayithola kaDokolwa ko high school ihola lenkulu. So nyalo ke bonke lapha kusuka bolomahasha kusukela kuphi leti indzawo lebomafuqula kubosihoye noma ngibani ofuna kutoshadela kule ndzawo now is open. But ke sike saba nalama challenges lokuthi lebe bayifuna bokhanza ukuthi baphindze bayahoqisa ngoba bekunalama regulations e-COVID. So ke yona vele ikudemand kakhulu le hola yethu. So sibonga nje kakhulu ukuthi itawu service ay community thina vele seyiqalile iyasbenefit and we are very much excited ngale hola. Umuntu nje sangavele nje adlulise kubonga lokukhulu kubatali baseMhlume High School ukuthi ikhandla lokungaka. Siphindze futhi sibonge nase litiko letinkhundla through inkhundla yethu yaseMhlume kusibambisa bawebone le hola njengesidingeko lesikhulu lesitawusita sithuthukise isikolo siphinde sithuthukise nemango. Umnumzane Mazibuko uvetene ukuthi inkampani iRoyal Eswatini Sugar Corporation iyababambisa kulokunyendi kwatise ukuthi lesikolo singaphansi kuma-boundaries ayo. Uthumisa kakhulu batali nebafunzi baso kwatise ukuthi lesikolo sakhe senda kahle kakhulu eluhlolweni lwavelonke. Uvetene ukuthi bothishela baso bangu-43 kanti bafunzi bona bangu-716. Etindzabeni tekufundza uMhlume High School I cannot blow my own trumpet because nathi sikhanze lebe basola lesikolo angaphambilini vele kusikole lebe siperforma kahle. So lesifike sakwenta we have maintained performance yaso ukuthi performe kahle mhlawumbe even improved. We have also improved in some areas. So sikolo lesi mina kethu lesi performa kahle kakhulu. Nawo nje uyati mawutilandzela nje temfundo uyathi nje elibonjeni mangathi khona tikolo letivelile elibonjeni etikolo ndetente kahle kubo top 20 uMhlume High School uyawukhanza ukhona nekuproducer ke ukhanze ukuthi siyaproduce abantwana labenta kahle nationally siyabaproducer bo number 1 siyabaproducer bo number 2 kulomnyaka lophele nje wa 2021 thuba lethu Mlotsa but asengithi nje umfana nami thuba lethu my girl she was position 2 ka form 5 in the whole country sikujwayele vele lokho. So ngingathi nje mina kethu kuma results sisenta kahle kakhulu and we attribute that kulokubambisana lokukhona kubatali nelikomiti lebelikhona leseseliphumile ke mhlawumbe manje. Lesikolo lesikhulu seMhlume High School singuletinye setikolo letakhethwa litiko letemfundvo nekucecesha iMinistry of Education and Training kuthi sicale kufundisa tifundvo tema A-levels njengobe kwakhethwa letinge-28 ngo-28 lokufaka naso ekhatsi. Kuyevakala ukuthi esikhatsini lesendlulile lesikolo besisebenzisana nesikolo se-St. Michael's High School. Umuntu ke angatibuta ukuthi ingabe lesikolo sesitilungiselele kanganani kulomsebenzi lesicocelwe kuwo. Thishela lomkhulu umnumzane Siphosini Mazibuko uthi sebalungele. Uthi kufanele kwakhiwe ema-class lamanye, kwakhiwe kahle i-laboratory kanye nekuba nabothishela labaceceshekile kuletifundvo letinsha tema A-levels. Sibonga kakhulu etiko letemfundo lokuthi babone lokuthi vele lo A-level aka introduce etikolweni. So kunema pilot schools ke lang 28 nanathi ke sibe nenhlanhla singumhlume high school ukuthi litiko libonile ukuthi singaba ingcenye yale project yokupilota A-levels. Kusho ukuthi nje mina kethu lokhu nje sicala nyalo
kule academic year yethu ya 2022 leqala mhla ka5 ngeliviki lelitako lo form 1 lesim admitter konje lestam admitter nje so tawukwenta you know a 5-year I mean 4-year program instead of 5 years ala esikolweni lokusho ukuthi angeke sambhala form 3 so tawubhala you know lo SGCSE you know in 4 years and then labantwana ke lo tawukhanza ukuthi benta kahle kakhulu instead of sibahambe baye ekhashana sebatawufunza khona lapha ekhaya. Lenhlangano Impilo Yetfu Sonke Multipurpose Cooperative Society itinde kumafucula ngaphansi kwawo umphakathi wakashewula. Inemalunga lange-22. Hulumende wayiseka ngekuyithengela sigulumba, likhuba, incola kanye nelidensa ngemali lengu-1.2 million emalangeni. Lokhu sikhuluma nje lenhlangano ikhonile kuyitfolela imisebenzi leyahlukahlukene yekwetfwala kuletinye tinhlangano kanye nakuto tinkampani temoba njengoba sihlalwe likomiti make Jabu Masilela asilandzisa. Nasi sisitholile sigulumba sajabula kakhulu sibomake sajabula salibona liphupho lethu selifezeka lebe sifuna lekwendeke ngaso saqala safuna imisebenzi saphuma sanconcotha kubamvu sanconcotha lethi inkampaneni saba nenhlanhla inkampani lebeyidudane nathi mafucula phakama mafucula bese soyasithatha sesiyasebenza khona. Make Masilela uthi nakhatha lokhu live belihlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 inhlangano yakhe ikhonile ukutfolela lesigulumba sayo imisebenzi leyahlukahlukene. Utvumisa kakhulu uhulumende ngaleli sito lwaso. Uphinze ukhuthata nensha ukuthi nayo itimbandzakaye nayo imisebenzi yetinhlangano kude ukuthi itocosha kati etiko. Lengingakusho ensheni ukuthi letindzawo labakuto bangaya kubobucopho babo baye etinkhundleni bacele ubucopho baye etinkhundleni bafike enkhundleni bafake ticelo tabo labafisa ukuthi bangakwenda bagruphane bacele ticelo batabasita etinkhundleni tabo ukuthi tawuhamba njani indlela. Lenhlangano Izamimpilo Multipurpose Cooperative Society letinde lapha eTshaneni yona ihlomule kuhulumende ngekuthengelwa ibhasi lengu-35 seater ngemali lengu-1.1 million ka-RDF. Kanti injongo yayo bekukuthi ithwale bantwana besikolo khona eTshaneni naseMhlume. Le bhasi yathengwa ngeminyaka wa-2018. Ngekusho kwesihlalo welikomiti lalenhlangano, umnumzane Themba Matfonsi, uthi lenhlangano yakhe inemalunga lange-300 300. Uthi le bhasi yabo yaqala kulayisha labantwana ngawo umnyaka wa-2018 enyangeni yenhlaba. Ngakulokunye uthi lokuhle ukuthi bona njengemalunga akazamimpilo Multipurpose Cooperative Society bafaka emandla langu-10% wabo ngekuthi bakhele ligalaji lale bhasi. Siyabonga kakhulu kuhulumende wembube ngale bhasi le. Kanti futhi emihlanganweni lesike sibe nayo sike sifise lokuthi sicele lokunye lokungakhona lokuthi kuqhubeke kusithuthukisa ngoba nje ke kuba khona kwayo le bhasi kwavula emathuba emisebenzi kulabaningi. Umnumzane Themba Matfonsi uthi lenhlangano yakhe seyike yaqashelwa ngisho naseThekwini. Uthi kuyasebendeka manje nje ike yaphazanyiswa kubhedvuka kwemkhuhlane we-COVID-19. Matfonsi uthi lenhlangano yakhe iqashe bantu labane nje kuphela. Uthi lababili bacashelwe kusebenta kule bhasi lokungumshayeli kanye nemholeli wayo bese kuthi labasebentela ngale office nabo babili. Uvetene ukuthi lelinye liphupho lalenhlangano yakhe ukuthi ithenge sigulumba. Uvetene ukuthi lelinye liphupho lalenhlangano yakhe ukuthi ithenge sigulumba Funky. Lesitola yisha umoba njengoba yakhelene nenkampani yemoba uMhlume. Siyacabanga lokuthi ngalelinye ilanga sibe nako kwekulayisha umoba lokhu kwabofangi sikhone ukucashisa lapha etinkampaneni levele bucopho bethu sisetabusebenzisa kuleti ticelo lesinato. Lesikubonile futhi babukeli futhi lokujabulisako sibonile ukuthi awunembala Sive siyatfutfuka
Hulumende ulule sandla wasita tinhlangano khona lapha enkundleni yaseMhlume. Kusitakele yona inhlangano yazama impilo cooperatives walula sandla hulumende wathengela ibhasi lelinganiselwa ku 1.1 million lapho khona le bhasi lena iyakhona kusita ukuthi ichube imisebenzi yabo lethide. Injalo nje isita ithatha abamfana besikolo ibamikisa esikolweni. Asichubekeni futhi babukeli nehlelo. Lenhlangano lena yabomake basemaphiveni lekusigodi lesingaphansi kwemphakathi wakashewula sethembele eNkhosini Multipurpose Cooperative Society iseyinshansha kanti yasungulwa eminyakeni lophelile kude kuthi isite bomake bakhona emaphiveni ekwendeni imisebenzi yetandla leyahlukahlukene lokufaka ekhathi kwakhiwa kwepolishi, vaseline kanye nawo umsebenzi wetandla phecelezi i-handcraft. Ngekusho kwasihlalo welikomidi layo, Make Joyce Nomile Dlamini, ucela hulumende ukuthi amane ayihlangabede ngemali lengu 1.2 million kude ikhone ukucala kahle lo msebenzi walamalunga ayo. Liphupho lethu kwenda imisebenzi yetandla sitokhona kuphila sondle nebantwana emakhaya. Leliphupho lalenhlangano ke likhulu kakhulu sisiye sitwe ngilomakhaya uyasifundzisa kupheka tinsipho nemapolishi nema-sanitizer nabo vaselina lokunye ke lasithembise kona usifundisa kona nyalo nje isipho ekwashata imoto nemapolishi ekupolisha tona leti moto sinekuthunga sibukeke ukuthi ngoba nyalo sisete leti mali asicale sakhela timvahla nanabuhlalu bekugaba etinzanyeni nemaqici sitokhona ukuthi sithengise kona kuye kanye sikhona ekucupha longathi sekuphakeme. Make Dlamini uvete ukuthi kwanyalo lenhlangano yakhe isasebentela esakhiweni semphakathi lebe kusakhiwo saka Motor Construction lebe kuyinkampani beyakha umgwaqo leyase eshiya etandleni temphakathi. Ucucutela nayo insha yakhona kule nkhundla yaseMhlume ukuthi itimbanza kanye nayo imisebenzi yetandla kude ukuthi icoshe kati etiko bangalibali kwehla benyuka. Sinayo insha sinayo nje imvumbatane ngoba abantwana labanye bayindlu bayibukele ekutheni abasengayiboni kahle cabanga ukuthi batawuhawukela ngekuchubeka nase babona ukuthi sekukhona lokwentekayo. Lesikolo lesincane iChanene Central Primary School sona sazuza ngekwakhelwa tindlu tabothishela ticethiselwa phecelezi ema-semi-detached houses lamathathu ngemali lebalelwa ku-2.7 million. Kuyavela ukuthi letindlu tacala kwakhiwa ngibo batali kanti ngekwesolakala kwadotimali tase tisima ekufulelweni. Letindlu letimbili temathishela tacala abatali kutakha baya baphelelwa ngemandla base bayeta kithi siyahamba siyawubacelela i-roofing kwa micro project. Cha wasukumele tulu micro project wasisita sathi roofa letindlu taze taphela. Buchopho benkhundla yaseChanene umnumzane Jabulane Thabethe ubonga kakhulu uhulumende ngekusekela sikolo. Uthi lesikolo sibhekene nensinza betshathe kwekwesolakala kwadodindlu tekuhlala tabothishela. Thabethe uthi lokho kuphocelela bona bothishela ukuthi baqashe ngaphandle kwalesikolo. Uthi lesikolo sinetindlu tilishumi nakune 14 kanti bothishela labafundisa kuso bangu 23 bese kuthi bafunzi baso babe ngemakhulu layimfica 900. Lenhlangano ibantfwana Young Girls Empowerment Development Program itfolakala emaphiveni kulesigodi lesingaphansi kwemphakathi wakashewula. Kuyavela ukuthi lenhlangano inenhloso yekuthi ifundzise lensha ikakhulu emantfombatane mayelana nekutigcina, itiphathe kahle, itivikele nasetifeni letelicansi i-HIV and AIDS. Kuba letifundziso ngudzadze Tracy Mathe, lothi banyenti kakhulu bantfu labasha labasasetakele kulolu hlelo kude ukuthi babe nelikusasa lelichakazile. Nomfanelo Thwala lowekutalwa emaphiveni longulomunye walelusha lolungenela tifundvo. Uthi yena kunyenti lakuzuzile mayelana netindzaba tekutigcina asemusha. Lenhlangano yebantfwana empowerment isekelwa ngetimali yinhlangano yelive laseMerika, i-USAID. Lomfanelo Thwala ungumfundzi wesikolo lesikhulu, Imbokotweni High School, lapho enta khona libanga laka Form 4. Bantwana lo like i-organization lona kabamphana
wabona ukuthi kumele sibe nelwazi mayelana ne-HIV. Then-ke uye afike-ke kunabo andi ema-mental asifundisako nekuthi kumele nangumuntu lomusha especially uyimfombatane kumele utiphathe njani and utokhona likusasa lakho ulifese. Lesikuvunakile-ke ukuthi-ke khona besingakwazi about HIV, but siyabonga kakhulu ngabantwana ukuthi bantwana soyasifundisa sesiyakwazi nyalo ukuthi HIV itholakala kanjani, uyivikela kanjani. Dzadze lo mfanelo thwala ukhuthatha yona insha ukuthi itigcine kude ukuthi itoba nelikusasa lelichakazile iphindze itigcine nasetifeni kanye nako kulala sikhathi singakefiki. Ubonthanga yami ngathanza kubakhuthatha kwekuthi noma baya emitholampilo cause emitholampilo before singene silashwe baye basifundise ngayo lona leligciwane ukuthi litholakala kanjani, singadivikela kanjani ngalo. Ngingabakhuthatha mina balingani bami kwekuthi balandzelele lokho lesifundiswa kona, kungangeni etindlebeni tefu kuphela but sikuve sikwendisise. Lokunye balingani bami ngingabakhuthatha ukuthi kule first century lesiphila kiyo sigijima kakhulu thina sibambana. Lengabakhuthatha kona ukuthi bangahlala phansi emakhaya then bacabangisise kahle ngelikusasa labo ukuthi bafunani babubani. Sive lesingaphansi kwasemaphiveni lekusigodi lesingaphansi kwemphakathi kwaKashewula asiwuvali nani umlomo ngendzaba yekusekeleka ngekwakhelwa tindlu tangansense yato tonke takhamiti lokungumkhankaso lowaqala ngeminyaka wa 2021. Le mithoyile yakhiwe emaphiveni ibalelwa ku-179 lokwaba ngumsebenzi lowentiwa ngetingcenye letintsatfu. Phase 1 kwakhiwa lengu-49, phase 2 kwakhiwa lengu-60 bese kuthi phase 3 kwakhiwa lengu-50. Nakuchutshwa lo msebenzi wokwakhiwa kwale mithoyi likhaya lilinye lacelwa nguhulumende ukuthi likhiphe lokungenani imali lengu-95 emalangeni. Ngemuva kwekubhadala belibese linikwa emasaka asemende lasihlanu, emathayila lamabili, ema-ringforce lamabili kanye nashimela. Sihlalo welikomidi lalomsebenzi Makethemba Izungu uthumisa kakhulu uhulumende ngaleli situ. Siyabonga kumntana uhulumende usisitile ngoba hawu bekulukhuni sembi imigodi basithembisa yaze yangena nebantwana bafa sayigciba. Kuloku bathena bafika basitshela ke ukuthi uyakha ubuye kubo bakunike awusatatatela njengoba nje leminingi seyiphelile. Ngiyacabanga ukuthi lephelile iyedala kubo 60 noma 70. Make Zungu uvetene ukuthi letinye takhamuti tatihlomulela imihlomelo leyahlukahlukene kulandzela ukuthi bakhe imithoyile emihle fana namake Mohammed lowati winela lithange lemanti lelingu 2,700 liters. Ngaliwina lithange Nkosi yami, nami ngaliwina ngaNkulunkulu bengakacabange ukuthi ngitowina lithange ngoba mavela bongifundisa lo mthoyi abakangitsheli ngelithange. Nami ke ngathuka ukuthi ekugcineni vela ngalokuthi lo mthoyi wanakekeleka vela ngoba nami angade kakhulu kwayakha babi vela nebantu bake lalawa abacasha ukuthi basisita vela. Sifike ke maphethelweni ehlelo Sive siyatfutfuka maswahla amahle labe sibuke kakhona ke imisebenzi yentuthuko leyenteka ke enkundleni yaseMhlume lekuyinkundla lena ke sifundzeni ke saselibonjeni. Kuyajabulisa kubona ke tonke letintfo letentekile lena ikakhulu kati banenhle ngile misebenzi lapho khona uhulumende aniketa ke maswati lemali ukuthi ke icala ke imisebenzi njengana ilo iphawulile yebhasi izama impilo lokuthi nje lamaswati akayakhona ukuthi iphilisa abanenhle. Kanti futhi lokunye besides lokuthi ayakhona ukuphilisa abantwana sesiyababona ukuthi bathwala ngayo le bhasi baye etikolweni lokho kunciphisa itingodi leti ngabe ngenteka ukuthi ukhanze bamfana sebagijima ekhathi emigacweni Mr Perez. Ngilokuhle kakhulu lokho banenhle kanti ke sasiligoqota ke lihlelo maswahla amahle sibuka nje afishane le misebenzi yonke ke nalesiyendile lesinvetele yona la kulolu hlelo sinvetele umsebenzi welisoti high school lobiteke 1.9 million emalangeni saphindze ke saveta ke nemsebenzi welihola eMhlume high school nakhona lobiteke 3.6 million emalangeni kanti ke kunemsebenzi wempilo yethu multi purpose cooperative lokunemisebenzi lesikhuluma ngayo yekuthi emaswati ayakhona ukuthola imali la ngayibuyiseli ke kuhulumende akwati ke ukuthi iphilisa uhulumende ukhiphe ke 840,000 emalangeni kanti ke lezama impilo lethengelwe ke le bus le 35 seater uhulumende ke ukhiphe 1.1 million emalangeni ukuthi bathenge le bhasi kube ngiyona ke leta ukhona kungenisa ke imali bese bayahlephulelana bakwati ke kuphila evikini lelitako sibheka kuphi banenhle.
Evikini lelitako John Sitabe sikhona lapha enhlambeni phasi kwesifundza sakaManzini lilunga lona laseParliament ngumhlonishwa amanzi izwane babukele emakhaya sibonge kakhulu ukuthi libe nathi ehlelweni siyethemba ukuthi niyatfokota ngako konke lenikhonile ukubona kimi banenhle simelane naye John Perez sitanibona kuleli viki lelitako nisaleni kahle